Афективноста и емпатичноста всушност е присутна во сите твои видеодела, почнувајќи од видеото Ангели со валкани лица, кој што се однесува на штрајкот на рударите во фабриката Колубара. Потоа истиот стори дело кој е инспирирано од насилството за време на парадата на гордоста во Белград и Загреб, преку монумент видео дело за уништување на антифашистичките споменици во Хрватска во 90-тите до личната приказна за работникот во фабриката за челик во анимацијата како се кажеше Челикот. И сега Ангели со валкани лица е поетски документарец за протестот на рударите во Колубара, како и граѓанските протести во Белград. За серијата дела Ангели со валкани лица ти ги посети рударите кои организира масовен штрајк во 2000-тите, што кулминираше со палење на Националното собрание во Белград, што всушност доведе до паѓање на режимот на Милошевиќ и во Југославија. Преку серијата фотографии, работниците се портретирани со нацртани крилја, односно представени како ангели, со што им даваш всушност должно признание за нивните дела. Прашањето е на кој начин се развива односот со луѓето во процесот на работа во твоите дела, како се идентификуваш всушност со истите, како се поврзуваш со нив или работиш едноставно од позиција на наблюдувач? Da, Anđeli Garavog lica, mislim kao i svi ovi drugi projekti koje sam radio, su dugogodišnji projekti. Konkretno za Anđela Garavog lica sam pozvan od strane Muzeja suvremene umjetnosti u Beogradu da napravim neki site-specific rad i jednostavno sam se tada sjetio da sam 2000. prisustvovao štrajku koji se dešava na ulicama Beograda, protestu zapravo protiv Miloševićevog režima. To je bilo zapravo konkretno nakon izbora u Srbiji, kada su svi govorili da je Milošević lažirao izbore i kada je masa ljudi izašla na ulice, a budući je Milošević kontrolirao sve medije u Srbiji, ostatak Srbije uopće nije znao šta se dešava u Beogradu. Pošto slike tih scena, koliko uopće ljudi, to su bile tisuće i tisuće ljudi na ulicama, nisu bile prisutne u srpskim medijima. I Milošević je zapravo tada ove koji protestiraju nazivao državnim neprijateljima i Soroševim plaćenicima. Izdajnicima nacionalnog identiteta. I sad, u moment, zato se zove Angels with Dirty Faces Turning Point, to je podnaslov video rada, inače čitav projekat, ovo što si napomenula, sa fotografijama Anđeli Garavog lica, Angels with Dirty Faces. Moment kada su rudari ušli u štrajk je u političkom smislu bio značajan i presudan. To je ta točka preokreta, turning point, zato što u tom trenutku Milošević više nije mogao manipulirati da se radi o državnim neprijateljima i izdajnicama nacionalnog identiteta, jer se radi o radnicima koji teško zarađuju svoj kruh. I u tom momentu to je bila negdje točka preokreta kada je zapravo i policija, a i vojska odlučila stati na stranu protestanta. I tu dolazi do pada Miloševića i kraja socijalizma zapravo na ovim našim prostorima. I tako već u samom početku kada sam krenuo kreirati rad, nekako sam intuitivno imao te jake slike radnika. Jer mi se svi znamo nekako u socijalizmu da su slike radnika bile prisutne u štampi, medijima, televizijskim medijima, priče radničkih sudbina, postojala su radnička prava, djeca radnika su odlazila na more, besplatno se školovala, radnici su se doškolovavali, sve je to zapravo 90-ih nekako nestalo. I u javnom prostoru su zapravo sve više bili prisutni nekakvi celebrity, lažni celebrity i političari isto tako, sumnjivog morala.
I sad u tom nekakvom smislu, kada sam krenuo raditi taj projekat, intuitivno sam imao te jake slike radnika, da želim imati kao fotografije anđela sa krilima. To su te gotovo ikoničke fotografije. Mislim, na projektu sam radio punih 2,5 godine. U tom nekakvom procesu sam naravno se izbližavao s njima, bio sam u kontaktu direktno sa vođama sindikata, Zdravko Čičević, tu sam mu se i zahvalio, u filmu bio, on mi je bio bitna figura koja me vodio kroz čitav taj nekakav proces 2,5 godine. Sa nekima od njih sam još uvijek u kontaktu sad, evo kad sam imao izložbu u Beogradu samostalno prije nekih mjesec dana, u galeriji Podrum, Kulturnom centru Beograd, onda sam se čuo s rudarima, neki od njih su i došli na otvorenje jer je baš bio ovaj film isto tako prikazan. To je sad apropo tih nekakvih odnosa koji se razvijaju, naravno, u procesu. Meni su bitni, bitno mi je ta identifikacija. Ono što je također nekako možda bitno spomenuti, to je, ja tada zapravo kad sam kreirao rad, naravno, rad je poprilično kompleksan, jer se radi o 3 fotoserijala. To su fotoserijali radnika, portreti, vertikalni, gdje se oni izmjenjuju ispred tih krila i svi su kao anđeli. Onda fotoserijal nekog happeninga sa radnicima, isto tako i treći industrijski fotoserijal i film koji smo večeras vidjeli. Tada nisam naravno mogao znati između ostalog da će rad jednog dana biti toliko prikazivan diljem Europe na manifesti, na primjer u Genku, pošto je to isto rudarsko mjesto, su izabrali baš radnike mojih fotoserijala kao glavni imidž za kampanju čitave izložbe i u tom trenutku čitava Belgija bila puna tih fotografija radnika i taj rad se krenuo izlagati po čitavoj Europi. Ja sam već tada nekako, kada sam radio na samom projektu zapravo, sam se odrekao svog honorara koji mi muzej plaćao i dao sam ga radnicima. A druga stvar, isto tako, sam postavio neki princip, ako ikada prodam neku fotografiju, dio će ići radnicima, postotak. Ok, ja nešto podijelim s galerijom, ali jedan dio definitivno ide prvo radnicima, a onda... Tako da zapravo, i kad sam vidio ove radnike sada u Beogradu, nekim od njih sam dao isto taj dio honorara. Već ih je velik broj njih između ostalog i dobio. Mislim, između ostalog, to mi je nekako bitno i radi nekakvih mojih životnih procesa koje sam prolazio. Naprimjer, ja sam u socijalizmu svako ljeto odlazio u tvornice. Otac mi je govorio da moram zaraditi svoj honorar dodatno, što bi mi dao, ali sam dodatno svako ljeto zarađivao i nekako sam bio ponosan na to. I uvijek u tim nekim interakcijama zapravo sam nekako se i osnaživao kao dijete, samostaljivao. Po mjesec, 2 bi radio u nekoj tvornici svako ljeto. I radnici su mi uvijek pomagali, uvijek su tu nekako bili zaštitnički. Tako da to sve se nekako intimno isto reflektira kroz moje rade. Nisam ovo video делото кој го останате да твои видеа. Интересот е насочен кон поединци кои што се длабоко афектирани од разновидни политички случувања. Во кој момент всушност се случува пресвртот од интересот насочен кон поединецот, односно кон личноста, во динамиките кои може да ги создаваат групите или колективот? Da, pa dobro, ovo je zanimljivo pitanje, a naravno dijelom sam sad već odgovorio. Zapravo, kada me Muzej suvremene umjetnosti pozvao na suradnju, imao sam ideju odmah oko tog nekog bitnog, radi projekat oko tog jednog bitnog povijesnog događaja, pada Miloševića i kraja socijalizma na ovim prostorima i zapravo ono što je bilo ključno je bila ta ideja da sam bio svjestan da su radnici možda, da ovo bio gotovo jedinstven slučaj u povijesti, možda čak i Europe, da su radnici osvijestili da imaju snagu biti faktor društvene i političke promjene.
Pošto Kolubara je jedan od najvećih rudnika, mogli ste vidjeti ove mašine koje kopaju, oni zapravo miču brže čitava, pa je to jedan od najvećih rudnika za proizvodnju ugljena za električnu energiju. Radnici su osvijestili da imaju moć u svojim rukama. I to je zapravo fascinantno da ta snaga ujedinjenih ljudi, a i radništva, da bude nekakav faktor društvene promjene, mi je tu bila kao bitan, ključni moment u čitavom projektu ovoga Anđeli Garavlica. Tu sam zapravo krenuo od tog kolektivnog ka pojedinačno, naravno upoznajući radnike i razvijajući taj nekakav odnos kroz 2,5 godine sa njima. Zapravo, proces, ajmo reći, bio na neki način obrnut. A slično je zapravo i sa radom, East Side Story. Njega sam zapravo krenuo raditi, Anđeli Garavlica se radio od 2004. do 2006. I nakon što je taj rad bio izložen na Belefu, Beogradskom ljetnom festivalu u Beogradu, i bio izuzetno posjećen i bio u svim medijima i to, zapravo su mi kustosi Muzeja suvremene umjetnosti u Beogradu rekli, ok, ajmo još jedan rad napraviti. I onda sam zapravo došao na ideju projekta East Side Story, koji sam također radio naredne 2 godine, opet se tiče nekog kolektivnog manjina. И сега проектот East Side Story всушност се однесува на физичкото и вербалното насилство, кое што го доживуваат учесниците во маршевите на парадата на гордоста од страна на организирани екстремистички групи, и тоа искористени се всушност телевизиски снимки од маршот на гордоста одржан во Белград во 2001 и снимки од маршот во Загреб во 2002 година. Од другата страна на екранот пак наставите ги илустрираат движењата на 4 перформери, кои што всушност се засловани на агресивните гестови на екстремистичките групи и гестикулацијата на учесниците во самиот марш. На тој начин всушност историјата како да станува повторно изведена и во една прилика ти всушност ги изјавиш дека изведбата сугерира присуство на живописна креативна сила многу слично на движење на отпор, кое се обидува да го промени нетолерантното конзервативно општество во подобро. Како според тебе перформативното може да представува коректор на секојдневието, односно да влие врз промена на индивидуалната и колективната свест може? Да, супер питање. Ta koreografija mi je nekako postao bitan, ključni moment rada. Prva ideja, ovo je isto bio dug proces u kreaciji rada koji je trajao 2,5 godine i prva ideja rada je bila zapravo napraviti dokumentarni film. U tom dokumentarnom filmu sam htio intervjuirati borce za ljudska prava, koji su bili u paradama u Zagrebu i Beogradu, i napadači, ove navijačke skupine, nacionalističke skupine koje su agresivno napadale parade u jednom i drugom gradu. Ali nekako, što sam više radio s materijalom, pošto je ovaj materijal u Zagrebu, smo mi snimali, ja sam 8 godina se radio kao novinar, producent i autor u aktivističkom studiju Fade In. To je bio ono mali kolektiv, nas nekako vršnjaka, zajedno smo kreirali politiku studija i nekako smo pionirski, bili smo prvi koji smo zapravo krenuli dokumentirati rad nevladinih udruga i iz toga snimat male reportaže i prodavat televiziji, tako da smo zapravo mi snimali parade, imali u Zagrebu, imali te materijale. A druge materijale sam, kako sam krenuo raditi projekat u Beogradu, nabavljao nekako sa srpskih beogradskih televizija. I u samom procesu rada, kako sam gledao materijale, konstantno im se vraćao i bio konstantno, evo kao i danas. Mislim, ja svaki put kad gledam taj video rad, maltene kao da ga gledam prvi put. Ta brutalnost
da ljudi mogu biti tako okrutni prema nekome samo zato što je on drugačiji, me svaki put jednako emocionalno dotakne i emotivno pokreće. Evo, u tom smislu, jednako kada sam gledao ove materijale, sam razmišljao da sami intervjui zapravo ništa bitno neće promijeniti ako napravi sami dokumentarni film, zato što je već dovoljno toga rečeno u javnom prostoru, bitni pomaci se nisu desili i nekako sam onda odlučio, imajući taj tjelesni impuls, sam odlučio raditi sa tijelom i zadržati kondenziran ovaj dokumentarni materijal. Kreirati u njemu dramaturgiju i napraviti taj nekakav jak emocionalni impact na gledatelja. Osvijestio sam da mi je emocija u radu bitna i da jedino na taj način zapravo mogu djelovati na druge. Isto tako kao što i ja reagiram. I tu sam došao na ideju da radim sa plesačima. Krenuli smo raditi koreografiju neka 2 mjeseca. To sam postavio kao princip, ok, idemo sad ćemo raditi dok ne finaliziramo koreografiju, radit ćemo čitavo vrijeme u javnom prostoru. To je bilo performativno i izvedbeno bitno, zato što je to neka gesta otpora u javnom prostoru. Ja sam inače dosta radova kreirao baš u javnom prostoru kao interakcije baš sa javnim prostorom. Tako ispalo zapravo da smo punih 2,5 mjeseca konstantno radili na trgovima, ulicama gdje su se zapravo ovi tragični slučajevi dešavali i bili smo nekako konstantno u interakciji sa publikom, sa prolaznicima. Ljudi su šokantno reagirali kad bi vidjeli plesača kako izvodi koreografiju, plesač je kada ulozi agresora, kada ulozi žrtve, tako da oni izmjenjuju uloge svaki od plesača, sami su to duboko nekako proživljavali, neki od njih su isto dio ove manjinske skupine zapravo. Nekako sam vidio jednostavno s vremenom da u montaži, da taj rad nekako stvarno čitavu ovu stvar, dokumentarnu, čini još tragičnije. Tako da u tom smislu koreografija u tom radu još pojačava zapravo nekakvu tu emociju. Da, koreografията знае да е доста соодветна за представување на заедницата, меѓутоа и за детектирање на системското насилство. И во таа смисла, дали којата работа во овој случај е повеќе процес на заокружување на уметничко дело или пак е создавање ситуација во која што различни групи или поединци ја спротивставуваат или помируваат тензијата која постои во односот на едни против други. Da, pa zapravo jedno i drugo. Mislim, nekako, kažem, to postaje bitan moment rada. Naravno, imao sam projekcije u početku kada sam kreirao rad gdje smo puštali samo ovaj dokumentarni dio filma i on je snažan po sebi, to nema sumnje. Imali smo jako puno feedbacka od ljudima kojima sam eksperimentalno u početku prikazivao. Ali jednostavno kada se paralelno stavi taj drugi videorad, inače ovaj videorad funkcionira kao dvokanalna video instalacija velikih razmjera, nekako u kutu zida i kao zrcale jedno drugo. Ta koreografija bi zapravo, ovo što sam rekao, pojačavala tu emociju. Kako je emocija bitan segment rada, naravno da podrazumijevam da ona može djelovati općenito na publiku, ne samo na nas koji smo nekako iz ovih involvirani. Во текот на 90-тите ние го прикажавме делумно, жал ми е што го прикажавме делумно филмот Монумент.
Текот на 90-тите години Хрватска притрпе систематско уништување на антифашистичките споменици, односно во идеолошка присметка против социјалистичкиот систем и со намера да го засилат националниот идентитет, десницата која беше на власт, дозволи уништување на околу 3000 споменици. Со комбинирање на сликата на овие импресивни дела на абстрактната скулптура со мокиниот пейсаж, всушност кој што ги окружува, се дава некоја визуелна метафора за размислување за нивното значење денес. Проектот всушност се состои од два дела и тоа е оној документарен дел изведување на минималистички уметнички интервенции врз самите разгрнати споменици. Како настана ова видео всушност и на кој начин документаристиката е важна во твоето дело? Да, mislim, i tu je zapravo u spomeniku bio sličan proces kao i u East Side Story. Ovaj film zapravo sam radio punih 5 godina. S time da je ovo zapravo možda prvi put da sam radio potpuno intencionalno pristupao s idejom da kreiram film. East Side Story je istovremeno ime serije fotografija i rađeno je ovo kao instalacija i također se uz East Side Story trebao raditi i panel discussioni sa pripadnicima nevladinih udruga, aktivistima koji su bili na paradama i navijačkim skupinama s idejom da se dovede do nekakvih emocionalnih reakcija, osvještavanja. Na kraju sam, kao što sam rekao, rad sveo na to da radi nekakav emocionalni impakt i u tom smislu oni na pripadnike navijačkih skupina dosta sam feedbacka dobio kasnije, jer ovaj rad je bio prikazivan na izuzetno velikom broju izložbi East Side Story. Ideja neka je, kada kreiram rad u tom nekakvom, sa nekakvom emocijom, ideja je da nas pokrene na promišljanje naše odgovornosti kako kreiramo stvarnost. Pa u tom nekakvom smislu zapravo je sličan proces bio i sa filmom Spomenik. Radio sam ga punih 5 godina, isto sam prvo htio raditi dokumentarni film sa raznim intervjuima teoretičara, Boris Buden, borcima za ljudska prava, Vesna Teršelić, raznim povjesničarima umjetnosti, ali nekako onda kako sam se našao u prirodi, kako bih rekao, oči u oči sa spomenicima, tu se pomalo počeo mijenjati taj diskurs rada, taj kut gledanja. Nekako sam počeo doživljavati ti spomenici stvarno kao da su živi, kao da su poput nekih monolita iz Kubrickove Odiseje. I počeo sam ih doživljavati stvarno kao da su ko živa bića. Živa bića koja imaju nekakvu svoju povijest. U djetinjstvu kada su tek kreirana, su slavljena, svi su ih obilazili, kreirali rituale slavlja oko tih spomenika, a sad u starosti su nekako potpuno ostavljeni, zapušteni, devastirani. I to mi je nekako, ta ideja živih spomenika mi je bila izuzetno nekako jaka. I tu sam zapravo krenuo mijenjati čitav proces rada i odustao sam od svih tih intervjua i odlučio naravno kreirati rad koji ima taj nekakav meditativan karakter, jer to je stanje spomenika, oni praktički kontempliraju nekako smisao svog postojanja u toj prirodi, a isto tako djeluju kao živa bića između ostalog, jer mislim zanimljivo je koliko god sam nekako, kada sam pristupao, se htio fokusirati kao samo na arhitekturu, ali nemoguće je izbjeći zapravo njihovo sjećanje, njihovu memoriju, zašto su oni izgrađeni. Jer gotovo svaki spomenik ima upisanu memoriju u svoju formu. To su ona gotovo kubistička lica ili mislim, forma svakog spomenika. I tu je, u tom procesu sam onda zapravo trebao iskreirati karakter svakog lika, to je svakog spomenika, i na taj način kreira dramaturgiju svakog malog portreta
a na kraju krajeva i dramaturgiju čitavog filma. Nekako mi je bilo bitnije prenijeti upravo to nekako njihovo stanje. Sam mislio da se, ako se ja uspijem identificirati s tim, ako me film uspijeva nekako zadržati pažnju tih 50 minuta, pretpostavlja sam da uspijeva i sa gledateljima isto tako. Mislim što se pokazalo stvarno nekako i uspješni, film je dobio 5 nagrada, u kolekcijama je nekoliko muzeja, konstantno, evo i sad će biti na Australe Bienale u Drezdenu, konstantno je na nekim izložbama, ima neki svoj život. I nekako sam mislio, doživljavao da u tom smislu, ako je potrebno da gledatelj, ako ima potrebu za nekakvim dodatnim informacijama, ima dovoljno informacija na internetu i dobit ćete dodatne informacije. И сега во видеото преку документарното всушност генерираш сеќавање на некои социјалистички вредности кои што се веќе заборавени. Во кој момент преку документарното всушност може да се случи акција или граѓански активизам? Pa da, mislim, u svim tim, kažem, radovima nekako sam paralelno djelovao u javnom prostoru. U javnom prostoru uvijek sa radom ti nekako neminovno pokrećeš diskusije sa građanstvom, slučajnim prolaznicima. Sad, što se tiče ovog filma, kažem, nekako mi je bilo bitnije kreirati neko iskustvo. Baš to nekako gotovo duhovno iskustvo samih spomenika. I nekako sam uvjeren a to i je nekako ideja rada, da jednostavno ako ne poštujemo spomenike, nećemo poštovati ni same sebe, jer jednog dana ćemo i mi sami postati te žrtve. Ono što je bilo zapravo bitno isto u tom procesu osvijestiti da možda u javnosti je bitno isto tako razdvojiti taj diskurs nekakvog, što si spomenula, čistog, antifašističkog, nevine ideje, borbe i žrtve ljudi koji su poginuli na tim mjestima, kao što znamo, tisuće i tisuće ljudi su stradali na tim mjestima gdje su izgrađeni spomenici, da je bitno razdvojiti to od nekako socijalističke ideje sustava koje je naknadno došao. Jer u tom nekakvom smislu većina tih spomenika, a srušeno je oko 3000 spomenika, rušeni su s tom idejom da se zatire nekako trag na tu ideju socijalizma, ali se nikako ne bi smio zatrti trag na ideju, to kažem, i čiste ideje antifašizma. Mislim, iako ja u svojim radovima promoviram socijalno-demokratske ideje, mislim da je to potpuno očito kroz sve moje praktički radove i umjetničku praksu, ali ovo govorim iz nekakvog čisto praktičnog razloga kako se stvari komuniciraju u javnom prostoru. Kako bi se možda trebalo komunicirati za veliki broj građana. Сега видеоанимацијата, како се кажаше Чиле, всушност е приказна за татко кој го носи својот син во една разрушена фабрика, каде никогаш работел, кој што е еден уништен символ на новата време. Просторот го евоцира колапсот на личните односи и индивидуалните судбини преку распаѓање на заедниците и колективот, но живо и снимани сцени на солидарност од страна на работниците. Видеото завршува со символичен чин на помирување, односно на подобрување на односот помеѓу таткото и синот и ветува некаква нова иднина. Кој е приматот на твојот уметнички интерес или пак човековото однесување? Човеков? Однесување. Ponašanje. Okej, da. Mislim, zapravo jedno i drugo, to nikako ne mogu odvojiti. Mi smo taj zon politikom, mi kreiramo ovu stvarnost, tako u principu svaka naša riječ, svaka naša gesta, svaki naš čin
kreira tu stvarnost. I on u tom smislu je i političan. Sad, da li ćemo mi djelovati ili ne djelovati, to je nekako naš izbor. To je, tim odlukama nismo imuni iz tog, izuzeti iz tog političnog. Jednako tako i umjetnosti. Ja vjerujem da je zapravo svaki umjetnički rad je političan. On zauzima nekakve stavove, on istupa u javnost, on ima namjeru komunicirati s drugima i odašiljati nekakve poruke. Kakav god taj rad bio, apstraktan ili izrazito nekako društveno angažiran, stavovi se jednako nekako komuniciraju. I ideja je da komuniciraju samim time što se izlažu s idejom da odašilju neku poruku nekom drugom primalcu. Да, тоа е некако. Сега сцените во твоите дела се често приградски напуштани фабрики што се распадаат, постиндустријски некои придали кои имаат потенцијал да се здобијат со ново значење. На кој начин се случува процесот на трансформација од места на траума до места на градење на поинаква заедничка идеја? Па да, заправо немам puno radova ispražnjenih, napuštenih prostora, oni jesu tu prisutni, naravno, zato što to je nekako zajednička sudbina svih ovih prostora i svi smo prolazili taj proces tranzicije, brutalne privatizacije, i naravno da se onda to, gdje je nekako društveno vlasništvo potpuno uništeno, opljačkano, devastirano i naravno da se to reflektira u radu. Sad, u ovom radu, ovom filmu, kako se kalio Čelik, je prisutan segment iz ovog triptiha, kako bih rekao, projekta koji se zove Tragovi nestanja u 3 čina, koje sam prezentirao na Venecijanskom bijenalu, gdje postoje 3 fotoeseja i zapravo sva 3 fotoeseja govore o transformaciji urbanog pejzaža pod pritiskom kapitala. Tako da možemo zapravo vidjeti jednu zonu na periferiji grada gdje su živjeli beskućnici, neka komuna koja je međusobno pomagala jedna druge, pa je došlo do potpunog uništenja njihovih divljih vrtova i tih nastambi u kojima su živjeli, zbog toga što su investitori odlučili graditi shopping centar. I tu sad govorimo o tome kako nestaje nekakva kreativnost i rad za opće dobro. U ovome drugom fotoeseju filigranski pločnici koje sam dosta baš radio, fotografirao u Skopju, Bitoli, Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, gdje kreiram jedan imaginarni grad, jer svi imamo nekako tu sličnost te sudbine. Isto pod pritiskom kapitala dolazi do nestanka tih malih kreativnih radionica, obrta i znači isto tako nestaje, govorimo o tome kako nestaje kreativnost, opet i neki rad za opće dobro iz centra grada, jer to sad postaju prostori koji se pretvaraju u hostele, restorane, kafiće, klubove i zapravo ta kreativnost izostaje i postaje uslužna djelatnost. I treći segment je taj dekonstrukcija tvornice koji govori o nestanku tog industrijskog pejzaža u gradu. Svi smo imali neke tvornice u centru grada, na periferiji grada i to, sad se to potpuno izmiče zato što ti prostori su na vrijednim lokacijama i transformiraju se u nekakve nove sadržaje. I te fotografije sam zapravo pripovjedao kroz fotografiju arhitekture
I u filmu sam zapravo pokušao prikazati sudbine tih likova. Konkretno sam zato i uzeo animaciju s kojom sam radio na neki način da ukažem da apstrahiram te likove, da ih uzdignem na ono gotovu arhetipsku razinu i kako oni, otac i sin, na neki način ne komuniciraju, pošto je otac izgubio ulogu hranitelja obitelji, zaštitnika obitelji, on se na neki način nalazi u traumi i polako, kako se kreću kroz te prostore, sin ne shvaća još uvijek to stanje, pošto su potpuno drugih generacija. Sin ni ne zna šta je otac izgubio i koje vrijednosti je izgubio, u koje ideale je vjerovao, da će jednog dana ti radnici graditi to nekako bolje društvo za sve nas. Radnici kao temelj nekakvog društva u socijalizmu kao što su i bili. I kako dolazi otac do tog filma, sin negdje shvaća te, ajmo reći, u bljeskovima te nekakve momente. Tu ono što je zapravo bitno, što sam htio reći, je zapravo da otac dolazi na ideju da zapali peć u tvornici koja ne radi. Sad taj čin je zapravo naizgleda apsurdan čin, naizgled besmislen čin, ali on je čin igre. I zapravo sam htio na neki način se ukazati na umjetnost, reflektirati koji je smisao umjetnosti. Jer ovo umjetnost i performans i sve to naizgled može biti itekako besmisleno, beznačajno, ali zapravo je prepuno nekih simbola i značenja. Performansi su te apsurdne, naizgled apsurdne geste. Pa tako ovo djeluje poput nekoga performansa u kojem njih dvojica učestvuju. Taj čin igre ih na neki način ponovo spaja. Nekako vjerujem da kroz čin igre, ako ga poput nekog malog rituala upražnjavamo često, na neki način zapravo vježbamo taj pogled neprijanjanja, non-attachment, pogled koji na neki način vježbamo i kroz meditaciju. Kako se zapravo učimo kako se odvajati od svog identiteta, kako ne gledati na taj identitet koji je imaginarni, koji smo mi kreirali, društvo ga je kreiralo, taj naš nekakav program, sačinjen od nekakvih uloga, identiteta, emocija. Ako vježbamo taj pogled neprijanjanja, odvajanja, taj non-attachment view, na same sebe nećemo se doživljavati tako tragično i tako ozbiljno i zapravo na taj način otac kroz tu katarzu se oslobađa svoje traume i otac i sin se ponovno spaja. Mislim, to je nekako bila poanta samog tog rada. I zato on tako snažno završava na kraju sa tom vatrom i tvornicom koja je simbolički oživljava, makar za njih dvojicu. Ono što je zapravo bitno, nisam htio da čitav rad i čitav ti fotoesej, pošto jako puno narativa ima unutra, fotografija i teksta i sve. Nisam htio zapravo da rad bude na neki način samo nostalgičan prema nekakvim prijašnjim vrijednostima. Htio sam da oni da neku nadu, da ukaže na neke nove vrijednosti koje možemo izvući iz tog nečeg traumatičnog i da pošalje nekakvu pozitivnu poruku. Hvala. Dobro, mislim, дека може да почнеме. Ана, во твоите дела ти се занимаваш всушност со прашања поврзани со идентитетот и меморијата, лични и колективни.